gledate kakva država smo, znači policijska država, ne nam je udostojeno ni da protestiramo kako što valja i treba, iako nam je najaven protest. Eve jedno izvinuvanje do site ovdje što su žitelji voz grada, ama mi smo primorani na ovakav čekor, znači da protestiramo. A na gospodina Pačkake mu poračam da ne se igra sa životina stečajni rabotnici, nego da se gi ostavi partijski interes i malko da zasuče rukavi i da se zuzme za ova kategorija na rabotnici. Ima pravo kako pratenik i onda glasa za ova kategorija na rabotnici i da ispravi grešku koju go napravi sami od premijera, a ne da ćuti. On je izaberen od narod i treba za narod da se bori, a ne za partijski interesi. Ako mu je draža fotelja, neka sedi, neka ćuti, ama nema više pratenika Biljana Kumanova. Sakam da poračam i na gospodina premijera, da ne je kasno, da predlog zakon može da go smeni, da se obešteti site 6.000, znači stečajni rabotnici, da prestane ovaj golgoto i ovoj odenje po ulici. Ako nego napravi to, ke bide suočen sa socijalnim nemiri, ke bide suočen sa šatori pred vladu i ke bide suočen sa sporadikalne merke od strana na stečajne rabotnici. Da kažem, deka ako mi već zatvara stečajne postupke, vlada na Republiku Makedoniju, iako ima pravo da gi prodava naše firme, a po star zakon najgolim doveritelj je upravo stečajan rabotnik. Eve mu šansa na gospodina premijera da se premisli i od tije sredstva da se prefrdi pare na ova kategorija na rabotnici. Znači, od naše firme za nas. Ako nego napravi, to je znači nema pravo ni da ne vikade kad smo privatni ili ovakvi ili onakvi. Nije smo stečajci i ne smo vinovni što smo postradali za vreme na tranziciju i si naravno da štituvamo državu po člen 32, po člen 1 od Ustavna Republiku Makedoniju kako socijalna država i je dužan kako premijer da ne skriši. Ja imam do premijera da го реши овој за сите стечајци. Сега он, како што ви каже, не мора по 7.000 да даде. Нека даде на сите по 5.000, али овој закон што е 15 години работен стаж, минимум да има жени 50, мажи 53 години. Тој е начин. Јас сега да го поручам на господа Коренски да ради Лилјанова. Ако смета Лилјана на нас, смета. Ми одмah ќе га тргнемо да га дава на овие луѓите. Он вика и Пачко и он. Вика се Лилјана докато си со вас нема да дам. Он ако смета ми ќе га тргнемо њома и ќе не га дава на тие другите. Значи он да га продава фирмата, а овие луѓето што да работи? Фирма на тие луѓе, он не направи никој, јас ни Пачко ни никој. Ми се направи тој. И собраните и владата. Он да не игра со живот.